HBO Records and Oyuboy Production. Sipot sikat na amok kinayawam day ti pusok sikat siya kung maiturturog. Arapaat ko sika kumakasasao mawibuya kainiliw dito'y den na nainlabak unay kenkan. Arapaat ko sika kuman iti inak pagtungpalan tapnon agragsakak ta den na dirun ayat na namentan. Sipod sikat na amok kinayawam day ti pusok sikat siya kung maiturturog. Arapaat ko sika kumakasasao mawibuya kainiliw dito'y den na nainlabak unay kenkan. Arapaat ko sika kuman iti inak pagtungpalan tapnon agragsakak ta den na dirun ayat na namentan. Dinggem biyag ko to'y ibagak sikat pang arkel liwliwak sikat punganay to'y ragsak. Ikarig si kalaeng iti inag ay ayaten ingganat tung paltanem. Sabali ak nga agayat awan panagin kukunak ikarig matakterak. Ay ayaten ka unay biyag ko dito'y nakem dito'y puso. Sipot sikat na amok kinayawam day ti pusok sikat siya kung may turturog. Arapaat ko sika kumakasasao mawibuya kainiliw dito'y den na nainlabak unay kenkan. Arapaat ko sika kuman iti inak pagtungpalan tapnon agragsakak ta den na dirun ayat na namentan. Dinggem biyag ko to'y ibagak sikat pang arkel luliwak sikat punganay to'y ragsak. Ikarig si kalaeng iti inag ay ayaten ingganat tung paltanem. Sabali ak nga agayat awan panagin kukunak ikarig matakterak. Ay ayaten ka unay biyag ko dito'y nakem dito'y puso. Di kanto pulos ikulbo aklonen nakading biyag ko. HBO Records and Oyuboy Production.